خداوند دردی همه آهی همه را میفهمه زیخ نشه ناز میشه بیتون همین زندگیم ده برکت پریدگی های دستیم دختری ترا چی در کار همین خواهر یک آدم به ناموست ناموسش داغدار کردن نه همین چه در معقوله چی در کار همین муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ. دخترم زنگ زدی خستم خواتیر شدم آمدم دویده کرده تینجی بود چه بو مزم گریخ رنگ پیش نشیدم ترسیدم خب زنگ زدم چه خیزیق نشه بچم دردی خداوند درد دوی با شفاش همیتیا بچم نغز میشولی میدونی چی همی خولای سرویناستای کو یک دختری نغزه میدونسته دینا گفت که خیلی کنیا بارمی جگونهمی همجا بری نشون که یکی نغز میشی همه گفتم یا شد کتیم اصلیحن میکردیم رجبالی کتی اگر اجازت میدود دختر میبردیم تا خیلی چه زیاد رجبالی را زنگ زنیم برسیم کنیا زنگ شد کنی چی میگه بیایی هم اصلیحت کنیم خیلی روزگی داد میبرم تا دخترم خدا دردم ایتیا با شفاش هم ایتیا الو الو السلام علیکم جان سازن خوبین هیچی اوچامشون اومده بودن و تلفنی اوچام برام زنگ زدم تینجی گفته بودم که مزم میگریزه برای همو اوچام گفته خیلی بار زنگ زن بیای نپشی برامو یک گفته بودن که چون لگون شناسی و نگر چوکنم در گوته گازه وقت بچون اگه لغا چوکنم خونه بیاین نپشی کب میزنیم بله هم کی گازه مایلش مردم جان بیاین کوروش در وقتی کوروش زنگ میزنی کم ترسابی میشه آنه که مزمه بیان خیلی کنیا بیایی پیشن مصلیحت کنیم اگه خدا از که شفا میتیا خوردیم به مود رحمت کلا چوی دیمده میره یک مایده چوی به هر زینه میدوزی آخه شوم چی خیلی چوی خلای تو فابونو خوش اومدین خوردین یگون چی آخه؟ خوردیم خدا بشکر یگون ششلیک آش پوش یگون میسوسو تشکیل کنم آخه؟ نه رحمت سیرم خیلی ببینده خلا با گشنه نباشیده با نگو که خونه دومود رفتیم گشنه مونده وقتی من میدونم هیچ وقت اینجا گشنه نمیمونیم برای که همه چی هسته؟ چی گه بود؟ این زنگ زد خواتیرم کرد که او چم اومگه کم طبیبی افتای چی افتای کو نقل کنی خیلی معلوماتی پرام امتین همه یک دختری افته همسایه یک دختری افته گفتیم همه یک بار دیگه کنی بریم هم پیش هم دختر بذارونیم شب خیلی شفا از جانبی الله های همه چی سبب میشه خیلی که نغز میشه خیلی سری کودکاش دست بالای خانهش هم نفتیم شما اجازت میدادین که یه باره که دیگه میبردیم میگذروندیم شب خلای تو فابوما که در اونجانم مقصد یه چیز ایده همی پیش یک کار کردن اول ببینین بسنجین برای که این یکم یک 5-6 برای چند جو دختر میبرین چون یگون درد یگون تغییرات نمیشه و همی یگون شفا نیفته است هم با میویم بردم ای نمیچ خیلی ای نمیکردم مقصد من خدمم 2-3 دیدم که سرگردان شدم اینجا باور که برای همه خلا درنامون صدقه ما هم سوما ایلوی او نمیویم هم ببینین آخه یک قدم میدم مراجعت کنین که هم در حقیقت متخصص خوب باشه خیلی که بعضی ها هم ریکلام هم میکنن چون ای محترم میگی در اصل دیدن درگاه که در حقیقت هم دختر هم بیموری هم را توبت کرده میتونه نمیتونه بتونم و جان دیل مالی خلا جانی من چکو کنم خیلی نه شما فقط اجازت آقای مریم جون زلاتوی دایرکتور شرکت فابلی یکی از شخصیت‌های موفق که 1.5-2 سال میشه در شرکت فابلی کار و فعالیت میکنه
ҳамин апай ма дар хона мешина кор мекуна ва маошаш 15-20 ҳазор ай ҳар моҳа ва ҳар як шуморо хоҳарон модарон ва апаҷонакои ма ҳамин хел кора ёд метам мефаҳмона ки ҳар як тайта дар хонатон мешинӣ хеле тавассути ҳам телефони мобилит кору фаъолияти бизнеси хита пеш бурда ҳар моҳа бигем ай 3 ҳазор сар карда то 15-20 ҳазор шуморо маош мегирен. Барои ба кор қабул шудан шумо да диплом лозим нест, забонои хориҷа донисан лозим нест. Ягон каса пул наметен, ягон каса илтимос намекунен. Донишҷӯ духтарако 100% метавонен кор кунен. Апое ки дар корхонаи давлатӣ ё корхонаи шахсӣ кор мекунем, шуморо ҳам 100% метавонен ки 2-3 соат вақтона ҷудо карда шуморо ҳам хеле маошҳои хуба ба даст биёрен. Барои ба кор қабул шудан шумо чӣ кор мекунен? Фақат ватсапи завлатои директори ширкати Фабелик апай Марьямҷон да муроҷиат мекунен. Апай ма тамоми нозукиҳои кора нақта ба нақта ҳар як шуморо ёд метам мефаҳмона ва ногуфта намона ки ана то зинаҳои директорӣ то маошҳои хуба ҳар яктай шуморо бурда мерасонад. Дар ширкати Фабелик кор кардан чӣ хубиё дорад паҷонакои ма? 21 рӯз пас шумо маош мегирен. ғайри маошҳои мегирифтагитон ҳар моҳа туҳфа мегирен. ғайри туҳфаҳои мегирифтагитон вақте ки 2 мо 3 мо кор мекунед шумо ба зинаи директорӣ мерасен. Дар ин ҳолат 20 ҳазор сомонӣ ширкати Фабелик шуморо туҳфа мета. Инчунин бояд чалаи тиллои дига аз ҷониби апай Марьямҷон ҳаракат кунем, бинависен ва ранги ҳамин апаҷони ма шуморо муваффақ шен. Шуморо дар хона нишаста ҳар моҳа пули хуби хуб ба даст биёрен апаҷонакои ма. Беморӣ ҳамро тавбат карда метавона наметавона битонам ҳо ба ҷону дил. Майли холаҷони ма. چیکار کنم خاینا؟ شما فقط اجازت کتم. اجازت بوشه اجازت خلا اینا مرامت بگیرین دخترشتون برین که یکم برده تو نمیتونم روسیجا میگیری کی همجا 1000 یکیم از سومون میگیری های بونا رسید گپ میزنی فهمیدی؟ بیا بخوام سیکا کرده با تو را باید رئیس ها ورید گفتی هم گپو رئیس ها ورید در تبت شویم بگذار بویای در تو بگذار اوچه ای بیاین السلام علیکم السلام علیکم داماد جان نازن سوزن خدا بیاین خوش اومدن بیا خونه دروین سروسی گپ من سروسی مترم خلا نمی دخترک تا آوردم خلا اگه روسی گپ خیلی توبت کردیم خیلی سرگردون شدیم خیلی مقصدی گپ کی دنگداو کردیم اگه آوردمش کی نمی خونه داد بیست خلا یعنی می دخترت میدونم خودت بگی خلا خودت توبتش میکنی چیکارش میکنی نمیکنی آخی 3 ماه باشه توبت 6 ماه باشه اینا 1 سال 1 نیم سال شد که من خلا این دختر با دختر گفتم گپا اینجا برا اونجا بیا خلاصه گپ کی بیزار اجون شدم فهمیدی خلا جون من برای همه مقصد گپ کی نمی خونه داد بیست دخترک تا خش رو توبت که خلا نمون دیگه در کیسه سوم نمون خلا یعنی قدری مون داره که من این ماشین رو بفروشم یا نمی خونه و در ما بفروشم راست خودش کنم خلا هر روز من در کارم خلا زنگ میزنه که او انا دردم گرفت انا نمیچ خیلی انا نمیکدم خلا من همین زندگیم ده برکت پریدگی دستم دختر ترا داماد جان استغفرالله کنین خیلی خداوند درد داده با شفاش همیشه منم مادرم داماد منم میخواستم که فرزندی من کسل شوه خیلی یکی کسل شد این آدمی تنی گرم انسان به درد نمیشه بچم خیلی ناز میشه برای همین قهر شما که میبرین میپرتوین یک بار از زندگی رو هفتاده میکنین گپی خوبی شما مهربانی شما این را بارا ناز میکنن خیلی نکنین داماد جان ناز میشه ولی همین ناامید نشوین از زندگی هر دوتون خلا آخی بس بدگیست من هر روز ای کار زنگ میزنه که انا من بیمار شدم من نتونستم من غلطی دستم من راهشم رفته است آخی خلا من همه کارو برم پرتوندم بیام دختر ترا بگیرم بگردم گوش خلا جون گپ بسیار میکنیم
ма кор дорам. Ина духтарактона хишвака говардам ина. Набератона миёрам. Ҳамин шифо биёва. Дига мара хе ғам ната мара ҳар рӯз занг назана ки ма касаламай хелиям. Хулосаи гап ки миём мегирам мебарамаш. Фаҳмиди хула? Ҳанут ба худо. баъза хуш омаден домод. Хай. наша духтарам худованд меҳрубонай, худованд мушкилкушояй, худованд дарди ҳама оҳи ҳамаро мефаҳмад. зик наша наз мешудисан. Акай Далеҷон, мегӯ ман байни ҳамкоро дарам хитад. Он ман бегуна мегири ака. Ҳамаш ба ҷои мо як истироҳат мерем, як гуфтам гапо дамгирӣ мерем. Ҳай ки мерем мо мегӯем ака қадиму намерай. Ина мо ӯ шав рафтем айзангзадаира безор шудем ака ки акай Далер биё бурем уҷа. Мо нигоҳ ки 4 нафар будем, 5 духтар омадагӣ буд. 5 духтар омадагӣ буд. ӯ якташ ба хотири худат буд. Лекин наомади ака. раҷабалҷон 100% гап дуруст. Ман мувофиқам қатъида. Рост мегӯй. Неки охи медонӣ ман ҳамин лаззату кайфияти ҳамин истироҳату дамгирӣ мегуфтагӣ та ҳамин зиндагиро ман ҳамин баъди кор вақти қатъин ҳамин фарзанду зана фарзанд мешинӣ ку оила қатъи мешинӣ ман намуҷа кайфша меёфтагӣ ман намуҷа мебинам. хеле ту мегӯй қатъи ким ки арусу парусу кимчи бародари азиз ман даи кором баъд якумш ман синни солам хай бо камтара фарқ дора. хай шумо бо ҷавонтаре хиҷура ман хеле корро наметонам кадара ба кором бисёртара ҷура. хай даводави сусат баъзе вақт метонам баъзе вақт наметонам ба хафа нашино хай чизо. медонӣ чӣ? хеле ҳам хай ки одат кардагӣ ҳам зан фарзандат одат кардагӣ хиёл мекунӣ ки ай ҳамада хушбахтӣ ҳами дар бидани ҳами дар бари ҳами будана не ака хато мекунӣ оли ака як бор ина рафиқому ҳамаш зан фарзанд доран ака не ки ҳамаш мераванам хали то соат ду се шава дам оди гуфти ҳамун гапо ки кайфу сафо суҳбат чақчақ ака и дига лаззат дора. фаҳмиди акаҷон? гӯш ка ака ҳамун тарафа нигоҳ кун. ӯ ду нафарро дидӣ? чӣ када? мегӯм арӯсҳои беҳтаринана духтаракои хушрӯ. як бор гапи маро бигӣ. биё бурем ака ҳамон қати як 4 та суҳбат кунем яки розӣ мешаванд мерем ягон ҷо як мешинем ака. як бор гапи маро бигӣ ман 100% боварӣ дорам ки розӣ мешаванд ака. розишон мекунем мерем сар як пиёла чой мешинем қачон як пиёла чой як мехӯрем мерем то бегара қачон дам истироҳат чақчақ суҳбат. як бор вақта хишка ака ҳамин фақат кор хона ҷидар кор. як чиз бигӯм раҷабалӣ охи ҷураҷон ҳамун хоҳари як инсонай унаму хоҳари як одами бананга номуси дигарай. чӣ дар корам шаъни шараф ҳамро пас задан чӣ дар корам ҳамро рафта истифода бурдану як лаҳза як мисол як рӯз як соат қатъиам гап задану бераҳа кардан чӣ дар кор ҳамин хоҳари як одами баномусат номусша догдор кардан не ҳамин теда маъқулай чӣ дар кор ҳамин ҳабача мегӯ хоҳари кадом одами ҳаст ҳамун мардак нанга номус дора. ака ай ман гуфти ҳамун гапо 10 сол калониву оли ҳам фаҳмиш надорем. ҳамин мардаки баномуса хоҳараш баномус сари либос мегарда ака. юбкаиро биби ака. ака марди баномуса хоҳарашу хелӣ намегарда. марди баномуса фарзандаш ба ӯ сари либос намегарда ака. марди баномуса зан фарзандаш хоҳараш гуфти ҳамун гапо дар хона шиштагия яка ба сари либос. гӯш ки раҷабалӣ нами гапи тра як одаме бига ки ҳамин як одаме бига ки худаш ҳамин арзанда боша. ҳабача ту зани кӯдаки худ танига намеги дар хонаи хисри штоманд партофта дар бораи марди баномус гап мезанӣ. ҳамин мардаке ҳамин нанга номусе ки зани кӯдака дар хонаи хисри штоманда ҳамун кампир дод гуфтеста бечора мега ки надорам шароит имконият надорам ина домодам овардай партофтаишу. ҳабача ту чӣ хели мардаки ту бо дар бораи номус мести мара гап мезанӣ. айба намедонӣ ту кани нанга номуси ту не кани ҳамун шаъну шарафи ту ки зани кӯдакта дар хонаи
خسر خشتمان نه پرتای مردک چای نگاه بینجو کنی بعد بیا امروز دباری ما بشینی بعد ننگ ناموس دبرای ننگ ناموس گپ زنی بچه تو برا اول زن کودک تا بگی بیار در خونه و در نگاه بین که صاحبی که مردی با ناموس انمی های زن و کودک شد در کوچه نمی پرتای در خونه خسر خشتمان نمی پرتای نگاه بین میکنه خرد خروگ لیباس پشک خونه و در جای گرم انا بعد کو مردک بعد انا اون وقت با ناموس های تو برا بگی بیا صاحبی که بعد قطیمه درباره ننگ ناموس گپ زد муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ